e jang alhamdulillah wono wowiri no samedi je fo pare do wonde asi la bombe d'énergie wobbe nasi metia donc non ton Folie musicale donc c'est tous les samedis à partir de 21h sur Jama TV donc mi weltani ko fop kala ko wado wonirde minga hilang e jang yettude la buy parce que aujourd'hui encore je suis très contente et je suis très fière de moi. Voilà, parce que mironki halugo plar. Cette fois-ci, je vais essayer de parler français, même si c'est Guido, essaie de me rectifier toi aussi. Parce que à souvent, il est là, si tu n'es pas diplômé, c'est pourquoi tu n'es pas diplômé. Est-ce que vous me connaissez même? Est-ce que vous me connaissez? Moi, je suis diplômée. Je fais ma formation de communication. C'est pour ça que si les gens sont en train de parler, moi, je n'ai rien dire. Regardez cette belle-là, cette dame. Comment elle est belle, comment elle est sexy. Elle Donc, en tout cas, moi, quand je vois Matou comme ça, là, Harala woni fière. La welti, je suis très contente parce que Matou ha hande yenali goddo ha hande Matou jokali goddo donc be inne non wo ko yondo wowlete Matou ko yondo wowlete parce que hande do buyno do no wadde erreur ji fi mabbe wolata c'est parce que hon be yona be la inde be nanta inde be la activité ko goddo wolirana be mais c'est quoi votre problème? Parce que en fait je ne suis pas contente. Malgré l'adana cadeau, l'adana pidji, mais je suis pas à l'aise. Mais arrêtez de faire des vidéos, arrêtez de insulter Matou. Qu'est-ce qu'elle a fait? D'arrêt Matou. Mo jokki haju makko. Mo wadde vidéo je makko de tranquillement. O ala d'habitude hay goto, ala no dude hay goto, o nyawla ki hay goto. Mais c'est quoi votre problème les gars? Donc mes dieux, please partagez la vidéo. En tout cas, Matou, courage à toi. C'est pas du tout facile, mais yimbe ben comme en fait comme allons tout bien hiugon. Mais anda réellement on état qui andu don ko honno test mo windio ko honno woniri e ko sabu honno wadirani dum do. Mais nyande yimbe no yalta ko région non ko wadi ko c'est pas du tout normal. Est-ce que Matou no doit yaltingo vie privée makko? Est-ce que Matou ko donc andi ko sabo no yaltini vie privée makko? So yaltini vie privée makko, c'est quoi le problème? Guido accita na ligne s'il te plaît. Donc hande mi jette serabe do adrarde. So yaltini vie privée makko, c'est quoi votre problème de ça? Hande do mo beno mari ella, mo personne n'est parfait en fait. Mo beno mari ella mo beno mari problème y a des problèmes de ananda hore ma goddo hay wawata de explique gol hay joma problème o wata yaltu de explique mais Matou si o yalti ko yasi o wowli problème ji makko din ko kanko concerné si andi a wawata justifier gol ko moddi ta ar minimisa on tigi ma ara wowla goddo ko boni mais c'est quoi ça? Donc on c'est-à-dire mi famille situation jiding o wolata goddo sina hebu inde sina do boyno wadde de problème nawnu be no wodi do be walitede no wodi landi be aide ko tawata hande be wawana hore mabbe yana ici beaucoup même fio no walanta be vidéo fio no partageanta be fio no o winanta be des articles fio publié wallombe mais non ko yon jettu Matou comme elle a connu a fi sombodo vous en train de parler blablabla. Pour le foot, ça soutient ta maman, mon frère, ma soeur, laisse tomber. Gila 4 jours, 5 jours, car nyande ko Matou sur leurs réseaux sociaux. D'après quand on yalti ko live, donc on go invite no ko TikTok. Déjà oli, oni kanko. Du wada moneda. Wada moneda parce que himo nyaamu de mbudi makko mo woni tranquille hunde drangeamo mi tanjini no dum no to yoni on no donc arrêtez on kadi acce dum pour le foot ça walla tamo ta bonnamo certes andi ko ya bonnamo hey accu don parce que déjà hayuda mo to regarder non
déjà Miss la halde fi makko la woni très fière, je suis très fière de elle. En tout cas non appel jidi mi jette mais pas trop. Allo assalamu alaikum. Allo njarama ɓeyde volume on. Donc guiɗo ɗa waylamo retirande après si tawi mo wawi artoyde mo wawi artugol hande ɗo buy woɓɓe no jomba ko famaton woɓɓe no jomba hiɓe mari des problèmes ɓe yaltata ɓe wola par ce que ɓe wata wolde ɓe wona heureuse ko mariage ji maɓɓe on faami woɓɓe no jomba hara feccere ɓiɓɓe maɓɓe ɓe siya ndaari par exemple siko ɓiɓɓe sappo ma ɓiɓɓe nogay ɓe mari ton heddi ko ɗiɗo si wonay ton hara ko mariage on hara ko modi maɓɓe jeeyi tigi tigi ko heddi kon fop siya ndaari ko kele maɓɓe jeeyi ko yaasi ɗum ɗon on ala détail degoy ɗum ɗon allo assalamu aleykum oui on jarama Asiame. Ça va ɗay jang yettude Allah Welde. jantum Kono woni ka juuɗe. kono woni Ka juuɗe. kono woni ko juuɗe Eyi. ala droit ala ndogolla ɗum ɗon Woni joni timtide. ok bon merci beaucoup mais bon essayez de comprendre une chose en famille hande ɗo sen ƴetti par exemple ellaji buyno woodi donc ɗum ɗon on ala wolde ellaji ɗi woɓɓe no nawni hiɓe duwa wallitede ɗum ɗon on ala wowludde woɓɓe no ɗo ɓe hatton jini e ballal on ala wowludde mais si tawi goɗɗo heɓi probléme ko résoudre et puis noon min ko ngalɗinilan goɗɗo wolatake tan ko ala inde ɓe wolantamo ɓe haalantamo gonga tan o ala inde ko so heɓi inde mo be no fuɗɗo no yaltinde piihoye makko feƴƴuno koye ma détaji makko feƴƴunoɗi ma ɓe ina o ne aaki o minen men guerde o est ce que onon ɗo wawi jusude neɗɗo andi min déjà min ancietu komi yaali kon komi nanali kon hay simi nani simi yaali la nangi ɗum jaman fou ma si tawi jomo mum on noddani la expliquani la joni lan détail par détail ko no woniri moi je m'en fous le reste mais non africain jong matu bimbi matu ñarorma matu kikiɗe par ce que ɗo andimi ko fiyonnu andi noon si tawi hakkille maɗa yaaja maɗum a wata famude ko windi kon fofo a explique a famali sens mo windiri on onon toujours ko maalo won noon ƴettude hay mi anda non ni mais c'est dire no woodi ko yowten no woodi ko waɗe no ɗo nawnuɓe duwaɓe wallitede no ɗo buyi Dakar ɗo haala Guinée no ɗo woɓɓe so yahay woɓɓe ɓe yaltali ɓe woli duwanoɓe wolude c'est parce que ɓe tawi yimɓe gono yaltude jonna information ji ko ɓe tawata ɓe anda fi mum ko wi makko ko kanko kon sorni donc mi sikkara no woodi détail ji goɗɗi tawata hara onon donc simi faami donc woɓɓe mon no ton hara no fannomo jombugol ma par exemple woɓɓe go no ton hara ɓe fanno yidugol e mattu juste parce que les stars elle n'est pas n'importe qui aussi dans ce pays ɗum ɗon kadi ko be jaɓen ɗum ɗon ɗen duwa jaɓude ɗum ɗon accepter ɗum ɗon no wayno ko vie privée makko o yaltini vie privée makko c'est quoi le problème mi fop ko walla mettude koko woɓɓe ɓe tawata har kamɓe boneji maɓɓe ɗin a wata joɗogol ko résultat expliquaɗi ko ɓe wona yaltude hande ina mattu o duwaka wadde ɗum ɗo on ne aka nedi moƴƴiri ono ɗo andi ko noni needi min en fait needi pour am min needi no woodi woɓɓe ɓe ne'ete needi moƴƴiri mais ko an andi ko honno nawrata nin needi si a accepté et si a acceptata par ce que ene wonɓe ko réseau ɓen fop personne wawata jusude inna matu ni e ni o way sina anduɓe mon ɓen tigi je pense mais non africain jon ko ha wona waɗa bone hara ɓe yaltiɓe fuɗɗo noddetta e gol guiɗo si goɗɗo noddi ƴettanan hay soko 2 personnes mais wawa yewtugol tranquillement no jama énervé lan je te jure onon o énervé lan ɗo en plus ɗo ɓeydandemo vie ji ɗo ɓeydandemo parce que
déjà imo anda ɗo ko son ɓeydanemo tun kadi lan andi noon hara hay woɓɓe go ɓe humpitaki fi makko e gollo ɓe humpitiki fi makko. Donc en tout cas mi ko mi inatamo c'est très simple. Tante Younousa Gambia people, merci beaucoup ma tante Gambia. La wulɗano foufon. On famille, donc arrêtez ça. Andi goɗɗo sa soutenatamo si a moƴƴinantamo ta bonna mom, c'est quoi ça? Mo be no jonni avis ji mundi mo be jonni min kadi ko avis ang mon jonni de yimbe ben parce que den doit wattande en fait wattangol yila den doit wattangol yila den doit calculer ko on wattane doit mo ay min ko mi dari do min asi ko mi dari do la mari ella ok yettu Mato a fait quoi pay ko Mato en fait elle a rien fait de pousse au wada. Allô? Rien fait. Allô, oui, on dirait moi. Ah, si ça va. Ça va, non, ouais. Dans les gens. Langue jang, allez, les jang. Alhamdulillah, kon woni mo hande. Émission, kon woni dum on hande la de émission folie musicale wodo. Temo kono. La mari invité spécialement bon. Adra moral taw mais au thème de comme adori do ko wolugol c'est à propos de Matou. C'est parce que kadi depuis de balé fop e fop men ko réseau ji de yide nini ko siddo men woni nabde parce que déjà ko haali pularjo e fop men hande ko to wodi wobbe be soutane no to wodi wobbe be bonnude ko annugol tun jama wi be calcul mo be no mari problème mais si tawi min hande mimi wala tama mi falla tama hande mo be no mari piiji ko tawata ko secret ma da suudi meta be ƴettu on tigi ko waɗi bone on tun ɓe ƴetta ɗum no ɓe pibla ɓe wola ɗum ɗo yaha donc hare lan heɗima kadi so tawi ɗa mari idée ji goo ko wowla andi enen fulɓe probléme men o si goɗɗo waɗi hunde wona ko moƴƴi kon ɓe darata ko boni kon ɓe darata ɓe wola ɗum ɗon ɓe acca ɗon gonga ɓe ko moƴƴi kon ɓe acca ɗon ko moƴƴi kon ɓe haala kono ma ko duwaka ko ɓe haala ɗum ɗon ɓe acca ɗon ko ɓe duwa wolde kon en fait en sutinata enen enen pullo Fouta e wata sutin manam hay goto wata sutininde o yeggoa en jaɓata sutinirde ko comme ça d'accord fimi yiw hunde nannaɗa hoorema nde ɗo somi sutanima nde gonga ɓe jama fof tawa gonga ɓen yiwɗo o tano weltorinde enen fulɓe Fouta ɓe ide manam gewahde eɗen añidirani e fii ɗum noon e on ko probléme men sérieux men probléme enen añidiranden entre mais ko fiwonno c'est quoi ko noni souci on parce que moi j'ai envie de savoir ça ko no waɗi mais na ɗum noon koye pullo Fouta woni mi wata inde leƴƴi ɗin fof minno komi wayinde ɗum no koye me woni ɓay goɗɗo ko wawi ñawde ko hoore mum enen ko hoore men wawɗen ñawidirde e wata ñawde goɗɗo ko mene enen jikku men ngu vraiment ngu laɓaka quoi vraiment ndaaru si a ndaari ɗo biiji bus hay o waji wonɗo France ɗo o fotodunoɗo Cristiano Ronaldo oui ndaaru fulɓe Fouta wonnoɓe cricketude yimɓe ɗo naata ɗo cricket mo en tant que fulɓe Fouta kala mari succès fotodugol e on waaji ok namo kala mari on succès mais enen wallata manam ƴawo e wata ɗum walde ko so jippoto walde mono jippora hara goto nanta inde makko kono ƴawo mum non koko mom moy lolu an gila yaltuɗa gila yiwɗa ɗum no o 4 jours o fo ha 5 jours o ko ɗum marɗa ko wiya ko noon idée ma ko ɗum miijiɗa yoɗo bandirawo men donc bon mi vidéo ji makko ila yiide ɗi circula mais mi heɓa taw temps nargol ha mi gayna film wawa justifiade mum mi heɓude komi yewta e film makko quoi mais komi andi ɗum jikkuli men tabarakallah enen fulɓe Fouta ɓen ɗi jikkuli men ɗi bon ɗi saɗɗa vraiment ɓayɓe wolliran gonga quand même vraiment parce que mi identifie ko Alassane Ly mi nete ko Mali wora mi jeeya lan jooɗi ɗo e Mauritanie quoi lan suivama ɗo à chaque fois presque nde waɗɗa ɗuma ɗo on tigi ndaara émission on quoi merci Alassane mi daarama en direct ou bien mi daarama en retard mais donc ça va aller quoi merci Alassane kadi l'encouragement kadi e golle maɗen vraiment miɗa respecté hoorema vraiment mi suguma
no doit soutenir en fait quoi ko ngobe ko hiki rongo gadi suguma doit soutenir presque fion non dan vraiment ayawaki hore ma quoi andi bani adama manam ayawat gonga be hay goto yawata ko ayawto hore ma donc ça yawti tum hore ma yudo ma o yawto fop yawto ma an jonta hore ma teddungal quoi quand même mais enen pulu donc mais enen pulu huta problème ji men ni gonga be sunu problème molul jeex sunu problème molul jeex ci wawa ok loolu c'est un problème. ok Alassane mais yàlla baax na daal tori yàlla ɓuree walde kono noon vraiment en yiɗindirana quoi e goto falana ko yakkuɗo ay goto me falana ko hay quoi quand même en fait merci Alassane quand même vraiment mais la lancera ɗon kadi ko kunni ko nduuɗa ok vas-y e fii ko mi woni yiide no feƴƴa ka noon ka réseaux sociaux ji ko e fii onon ɓe wonɓe Dakar ɗon ko enen fof mbiyata par ce que ɓay min Dakar gonɓe ɓe gila fuɗɗi yalde ko Dakar ɗo mi anndi ok enen fulɓe fof taɓen ko wattata ɗe yiili woono fan wata goɗɗo okke ka jooɗoɗa waaloɗa vraiment donc ine renti enen hakkunde men e ɓen ɗon ine renti hakkunde men e maɓɓe no wayno naasiɗen humpa mais goɗɗo mo yiɗɗa ñalorma wata yonnomo jeema fi Allah hoterana ɓiɗi awaw inchallah affaire élection législative ko ɓe waɗata walla élection présidentielle enen fulɓe fuuta waten haaji ɗum si kala ɗo jotti kaydi Sénégal si kala ɗo jotti carte d'identité siɗo hara ko passeport maɓɓe jogiɗa siɗo hara ko wonu tigui maɓɓe jogi parce que quoi étranger alanama quand même mais sina faala vote de neɓaneɓe no gasa e waɗa élection kamɓe yonti hoto votoya toon ko ɗum noon nde woni ko leydi jambour voilà lingi ko gi neeɓi ka nder maayo wona ha jiwontanora abadan mukk jiwontatanora jamais wallahi mais min un jour lang hettade DJ Bouba on en 2000 maintenant ko 2015 joni ko 2014 ko mono Dakar ɗon ñande ko goɗɗo no diga émission makko ɗon woni kanko ko juddujo quoi ko ton o jibina ko ton o ani hedde Malgaɗa wonni ko ɓuri mo okkude courage won gonge ɓe hotugol Guinée ko 2002 ok mais ko gonge ɓe ɓayi ha ɓe yeehi on ɓe kal oh raison oh my god ya raison ɓayi ha ɓe qualifie Sénégal gonga ɓe ɓeyum fof ɓe yalti walgo jible ka waɗa tali joni noon on pullo Fouta ɗon ko ton o jibina ko tongo mawni kanko e maɓɓe mawndi o yalti mo waddude maɓɓe jible ka hoore laawol d'accord ɓe donc ɓe yehi hano ko ɓeynimo hee gisga yo nderenga yo bokko si ñun yo nderenga yo guinéenga yo bokko si ñun te ko kamɓe mawndide gila o jibina ko ɗon o anndi o meeɗa yewde hayɗo ko ɗon o anndi mais ko ɗon ɓe yaltanimo ngo konngol ɗon ni gila leññande o deesidi si Allah waɗi o hootega maɓɓe o kanko ari baye makko no fosidi kono kanko fortuno baye makko yo baɓe makko yaw hoota waɗna ɓe gonga ɓe batte kaɓe hoota quoi kono ala fen ɓe hootuno ayi ko ɗum ɗo waɗi jama ene surtout noon enen kadi en duwa wattangol yiila ɗum ɗon limite communication ji ɗi tawatta hara no fewte maɓɓe ko gonga noon ɗen ɗo kono noon no woodi fulɓe ɓe goo kadi no ɗo kamɓe kadi faamu ngu a taway hara hino fanda seeɗa par ce que ɓe waɗa piiji ɗi tawata yaada e ko tawata ɓen ɗon hara ɓe faala ɗum ɗon ayi ɓe hollata hoore maɓɓe ko ɓe waɗi étranger mais il faut jaɓa ko étranger ɗum a jaɓay forcé a jaɓay no jalle walla jaɓano wulde kono a jaɓay ko étranger il faut jaɓa ko étranger il faut reconnaître ko étranger ɗum ɗon de quand même vraiment merci Alassane donc haray mi wata vraiment haray gonga ɓe mi neeɓi ligne o haray jooma o yaafo to ɓaynani ka ligne haray jooma ko yaafo kadi moƴƴano encore une fois merci c'est gentil ok Alassane Mali Yembere ko ɗum inni fi Mali Yembere enen son alaɗa makko mo dédicace donc c'est ça surtout nini kadi ko gonga ɗum ɗon kadi ɗen duwa wattangol yiila mi waɗi no waɗi buyno ɗo no wadde vidéo ji ma hay ñande mi waɗi vidéo fi mum mi explique mi inni en wattan yiila hay enen fulɓe ɓe wonɓe ko boutique aji ma yeeɓe kafe ko laawol
taxi moto bebe parce que den andi feccerne fo den andi sen haali kon ko ene fulbe be mais ko e wattango yila ngol non ko hondum parce que den e yiwde ko wona de wowlede kon e yiwde kadi piiji ko woni e feƴƴude konko tawata e wawta yaltugol ko yaasi sifo ɗum ɗon mais kadi ko e watta yiila mo be heƴa ko mum mo be wona ko mum mo be wowla ko mum kon jogito ko mum ko mooɓa ɓe ngure mum nde wona ko mum min mi sikki ala ko ɓuri ɗum ɗon par ce que hande ko honno waɗi sa yalti ko yaasi ha a discuté maɓɓe ma ɗum on heɓidi probléme ko ando si a heɓe probléme ina kamɓe de parce que kamɓe ɗo ɓurɓe ɓen ɗo ɓe haajaka ma ɗo woɓɓe no toon ɓurɓe ɓen no gano haajaka si a barminanama ma a waɗanama ɗum ɗon haray min nata honno ko foti maɓɓe mais enen kadi ɗen duwa jogitade ko men ko heƴƴen ha daare ko honno ɗum ɗo yaratama ko honno ɗum ɗo fewdorto mais non enen no jogitortoɗen no fof ko gootum no woodi woɓɓe goo no jogitori hina fopp hina gootum on faami mais non kadi fulɓe goo kadi lay yiya ɗo feccere ne wona sénégal ɗo hara ko lagine ɓe heɓade hara ko lagine ɓe jibina kadi ko fulawa tigi mais si ɓe ari ko saare ɗo ɗum ko sénégal ɗo ɓe nani olof ɓe inna kamɓe wonde maɓɓe ɓe wolta placina olof hay ko famille ji maɓɓe ko honno ko olof ɓe towninta par rapport si ɓe wol e honno e haala maɓɓe kan pular ala ko ɓuri fotude wola ko muynuɗa ko ta hersi ɗum hersinaki hande e kamɓe si a daari e koɓe sériji koɓe jotta kon ma ɗum kala activité en tout cas ko ɓene wadde a yeyi ɓe tawnere pullo fouta fi hon ɗum ko fiiɓe andi kala ko ɓe watta ko ɓe pullo tawe wawa yaltude fop wawa andude fop wawa sivude fof mais enen kadi se valorise ala hoorema ma en heƴali komin kono ɗum no wonirta watte no hiila ɗon kadi ko ɗum ɗon ɓuuri surtout noon min butikaji ɗin noon yewɓe kafe ɓen noon haylotoɓe ɓen ko pousse ji ɗen duwa wattangol yiilan ɗen duwa wadde très attention yeru so yalti ha on tawi o yeeyi on tawi gueɗe no wadde ma goɗɗo ari tawi on hara nama mon no diskitude no wowlude piiji ɗi tawata on wawali famugol ma no wolde to piiji goɗɗi tawata hara no jilli e maɓɓe ton on faami ko minen yedde kon mais hara ton ukkito fanke on ɓe hunduko mon ko fankon mi tañƴini ala ko ɓuuri ɗum ɗon donc hara se feƴƴi ɗum noon e striker kadi hino arde Dakar le 2e édition makkon ɗum ko le 28 si Allah jaaɓi décembre ɗon e dutta sec 2e édition makko no andi ko diri compagnie wonmo e addude are fijen are jaren are waɗen layta mi inni are pagayen are waɗen piiji ɗi tawata hara ko artiste men o hoote mo welti o ara hara mo welti haray noon kadi ɗen coori ñañande kadi fi Allah kaydiji ɗin consulaire ji mo be watta yejjito kaydiji muni par ce que ɗani nini laawi ɗin ma ɗum sarne ko woni hen ɗo mo be joguito ko tawata hara no wondi e sécurité on faami donc wat are fijje wonen tranquille pagay tum mais hara en arani ɗo mettidirgol ma wolugol piiji ɗi tawata hara e wata supportude are ñañande concert en ko dutta sekoni heɓude ɗum ko Medina fiɓe wawali famude ɓen haysi o numéro ɗo so noddi fiyon heɓu renseignement ji moƴƴa min haalane concert ko nonirta min kadi noon mi accirni watata ɓayla yoɓa mbuuɗi la wola tula wola jiɗo s'il te plaît aɗa nattama diala kili makko ko woni disponible hande ko scène makko YouTube yeheɗaron partageon commenton abonno ɗon et puis kilipono laabiɗo labba donc monsieur Barry kadi hino arde avec force kankadi ɗo andi samedi feƴƴi ɗon ko kanko marno invité e tanti Jami couture no laba couture donc kamɓe kadi ɓe ɗo e aslem mono faala coñji labaɗi ñongoji labaɗi iɓe mari fop ɓe yeye fop tanti Jami merci beaucoup Amadou on fop mi hiwli ko meɗi on gros bisous allez Tama Diallo avec Asimetia let's go.
baby. Donc tama jala sama ko ni disponible bu yehe daro partage like ko jono mo force donc hari hande la marno invité kadi spécialement donc donc andi sangomar avec Adra ko kanko yuden do donc haray min kadi non goddo yila wo la wala fi ñameteji parce que la fala ñamete ko mela hide Adra mo ni la retuma har kan la bada futti da won gentleman boga comme d'habitude. Adra oui ça va andi asi comme yeo maro meo jere ko dum woni yide do ye maro mi ay bira jere ko dum woni yide do aray mi salmine téléspectateur bébé merci ande kadi be ngewti ka folie musicale ya aja asi media asi la bombe d'énergie oui aray ko sadi jama fo ko toli weltani ke téléspectateur bébé oui internaute bébé d'accord wonbe sivude wonbe do wonbe kadi extérieur fo salminam aray Adra e Sangomar yewtiti Adra e Sangomar donc Adra namuna la nak mala rawa yaa ngi liggéey bu baax te bu pare Sangomar la indil ben affaire muy ci ginaaw Adra ta wala do xami ci collega ken no kala yaltinta ke do ne non si dafa la après dun non ko ngadanta no ko mi adanta wara ka do an ka OK merci beaucoup donc do yen artudo Sangomar Adra parce que fop de ngandi ko mi jaaji wonde kala ko pulu futa wadi pulu futa no do yodde fi dum no surtout ene won be ko mi jaabe ay dandi fo hare nacciting hakkil ka maton depuis mo yalti ko réseau ji do yimbe be no tettaji yimbe be no wolude manda en kadi ko ngi idée marta ko wala don tout rapidement waawen fejjude arteng Sangomar bon situation matu oui gila yalti d'accord franchement mi yewtal fi mo merci c'est vrai mi observe non c'est da pidjiding oui c'est-à-dire aurait tracé un peu vu ma comme Asinopal no de l'autre fois je suivi et il a dit jama mengo le plus souvent il est dinatugol les vies privées d'une personne il a une fille si on ti expose ni ore mo ngara donc ngara ala la nido vraiment a famine oui donc misiki mo kala kanko ko windiri o acciti juste peut-être inspire gol wobbe be tawata hibe woni en situation donc merci de pouvoir trouver ko be hebugol équilibre ko be nata kon hara ya urtu go holade horema anda pijidi wana ka fuddi don ton sakiti ouais aray no wawi changer de kadi quoi oui. donc tigi on wobbe yira aspect positif be yira négatif mais mo kala zizira situation maton et no falira o et expérience mo ouais no gassa non kanko kadi o hebi objectif o wadi atteindre objectif wadu no ha o windi kon parce que susciter réaction jibuy misiki c'est comme ça quoi aray chondu sondu jorando e marché ou la tasoro sara misiki comme de yimi o sando ne odo honno gido jama comme yimi o sando sundu ko Joana Bari je pense Joana Bari ka voilà en tout cas misiki yeyi ha kanko tigi indani wore makko sur sara OK hare attends quand même merci beaucoup parce que dandi hakkile ne fona hakkil mo beno yaltude wala détail mi juste comme inata parce que hande elaji buyno wodi dino ndi wowlaka mais une fois ka hebi inde kadi jama anda takende wowle sinande hebuda inde soit famille ma wobbe mabbe yalta wowla ma be adduna hay dum kadi be wowla ta fono woniri no fi juste bonnangol ma mais min Adra mi wawata jijugol ma ko mi yirali ma c'est ça mi wata ma jijugol ko minani en fait enen dido e wadral ma mi yirali ma dum do tiki ko dum do wadi mi jijuma ka no andi ko mi wima kon yimbe membe no yidi melagol e vie privée din awebe accu melagol dum a famine mo kala ko wadata kon mo habbiti dum don suura e dum don ciure kono ko goddo go wadata kon sago makko watta na yile dum do no be yaltebe wola ah non mais c'est ça mais si tay tu woni a jetti engagement asi a woni ka media da dari yeso caméra dandi combien de personnes m'a suivi de non voilà il andi ko jelo jentoto on tigiri donc du coup wana on tigi huludin don piji non famille donc koyo ça suscite carrément des réactions à chaque duma ko acte mo posu da yimbe ben
wattana yimɓe andi ko no wayni ɓay d'après ɓay o yalti o waɗi o invitama TikTok woɗi ɗon ko woli oni kanko o ha jaka o jooɗi o miijiti fami makko no andi ɓiɗɗo makko no andi ɓe wondi no andi donc goɗɗo goo wolata o ha jakay ɗum ɗon kadi kanko déjà ɓay Allah waɗi mo heɓude mo mbuuɗi ko ɗum noon mapinimo mo gollude mo mari projet ji ko hedditi ko yo wowlu joɗo jamanu ronkali ɗum ɗon awa joni noon wonɓe wolde ɓen kadi kamɓe kadi ɓe wattan yilliti non min no mettude lan par ce que min jamais min ko fiyono no mettiri lan parti gono ton ɓe ala wolde kadi ko moƴƴi e makko c'est dit kamɓe ko boni ko boni kon tum ɓene hukol non mais ɗandi c'est quoi ça ɗandi pour le Fouta kan namuji men à partir du moment où innama goɗɗo jibini hors de mariage waɗiri ni en fait à partir du moment là de ce moment là yimɓe ɓen collete étiquette mo tawata ko ɗum anduɗen ko noon woni ka ça fait partie de nos coutumes quoi a faami ɗum ɗon noon wonino en namumen ha fewdo ɗo fayda a wawata dissociude pour le Fouta e ɗum ɗon non a faami c'est très compliqué donc mais situation mo kala yo faami tun no yiri non quoi je pense que ça hunde nde andanɗa hoorema duwano ka wadde tellement de polémique merci mi personnellement hakkunden Allah mi ƴettani tan mi concentré mi daari ko woni ton ko mi yi noon wono guiɗo fulɓe no détail seeɗa et puis j'ai tombé sur ça et puis mi nani kadi parfois je tombe sur des femmes woɓɓe goo no henna inspiriɓe woɓɓe goo no henna no déceviɓe ça dépend mo ɓeyde mum ya ɗum ɗon andi minen yeeyoɓe maaro ɓen payɗa tigui merci beaucoup kay quand même Adra mi Adra arno ɗo yettuma nelduɗa amen wolan amen fi Sangomar kadi nde kadi yaari way par ce que o Sangomar ɗo nene ɓatade hara mingon mi aray kadi donc la naali taw non mi aray kadi non projet ji ɗi no ɗuuɗi hande no ko maaro mi yiiɗo Adra yewtimen ɗon seeɗa bon asi oui ko ɗon ko maaro sembu ko ɗo noon alan explicande ko ɗo maaro aray ko innete 99% oui pour le Fouta ma ɗum kala pour le Fouta kala guinéenjo woni ɗo woni Conakry ko ñamete Sangomar en tout cas miɗo andi do maaro sembu ko ɗum ɗon hiɗen hittini film moƴƴa noon ka futti ko ha ko bantara ko putte ko maafi takku maafi honno maafi mon préféré on guiɗo jama maafi tiga bon oui o Sangomar mo yiyata oɗo ko 25 kilos on ni ok no woodi kadi mo 50 kilos d'accord oɗo woni parfumé on woni musidɓe men Sénégal ɗo ɓen ka ceeb ka yaasa ka domoda iɗa andi ko oɗo woni priorité on oɗo noon no woodi parfumé no woodi non parfumé no woodi 50 kilos no woodi 25 kilos kono sendiniri parfumé et non parfumé on quoi defo e ɗaɓɓuri mais pour mi la wawi famugo peut être mais an haray ka mimi détail kono woni defo mais sa ini parfumé non parfumé ça veut dire que haray ko parfumé on tigi ko ɗo ɓuuri hittude moƴƴude e non parfumé o kako ko ɗo ɓuuri sattude parfumé o ɓuuri sattude non parfumé o non ça dépend iɗa andi ok mi nana e ɓeynna tun parfumé non parfumé oui ça dépend e guuji ko ɗum ɗo jonnata ko ok ceepuji go maaroji go no woodi ara no mari heewi sukkar oui goɗɗi goo kadi ara no sukkara no hawri sukkar voilà fiiɓe tawata hara no mari diabète ɓe ñamata waɗi sukkar exactement donc haray ko ɗum ɗon woni ɗin ɗon détail ji ka telen ka maaro ɓay noon ɗo andi min Allah wulan ɗon no seedi Sénégal ɗo mi ñamata ko ɓeynata kon ceebu mi ñamata ceebu ok kala anduɗo lan kadi no andi mi ñamata ceebu way min ko bara mi ñamata hara kadi watta ɗon Sangomar kadi non bara Sangomar iɗa andi Sangomar Allah no seedi ça fait gila mi fuɗɗi ñamude bara Sangomar mi ɓurti andude c'est à dire anditude hoore an e tele makka ñamduji komi ñamata Adra ko maaro hettide non na sama kala parce que andi au fait qualité maaro kon way ça aussi a famine au fait woni ka futti woni surtout ma si woni non dimension madan on ñalli Adra imagine mi ɓorno wona o Taybasan ɗo mi yaha mi sooda sako mar Sangomar mi yaha ko makiti mi sooda futti mafeji ɗi fop jakatu takku
nebban ture mi ara ko waañ mi loota ko maaro sangu maar ɗo hara modi an no iwtigole no moni par ce que nange ngeng ma golle ɗen ton situation jiɗin hara mo weela kono no jilloniri e wasa tawi hara mo moni seeɗa mi yaha mi looto ha mi laɓa poste mi watto kadi taybas labaɗo mi ara noon hara koɗo ko ɓendi ma few moƴƴi e adra siɓe ɓannani koɗo modi am o ñaami sikkuɗa hara ɓerde nde walaki ara woni baata a faami Yeah. et puis ko jama on doit famde parfois en subta ɗo maaro qualité on labe wela en fait seeɗa to waɗa rupture ara maaro kon heɓota ko hande kadi ok kono watta ɗum en fait ara ko adduɓe ɓen oui no gasara ko conteneur ɗiɗi ɓe heɓi feere mum ma tati ɓe addi fi kon ɗon maaro d'accord sango maaro noon ko bateau on arata ɗo usine on ko bateau on ko ka usine ɓe chargeta bateau o rondo adda ɗo merci cippinamen ina ɗo yo aboloka ɗo yoni ok bateau on tourna ɗo yaha Conakry wow ka port Bolobine oui o cippina ɗon kadi a faami Mi faami. c'est à dire ange on ɓe Bolobine ɓe ma on ɓe laɓe ɓe ko maaro goto on ɗon ñamude ok barki Allah e matrance oui e sangomar adra andi ɗi ɓiraji ɗo sangomar ɓaya jonni lanni mokki ɗo mawɓe goo andi noon goye a gila ɗum ina ɓurti jalbude goye aya keɗa hi a sodaki lan adra min tigi si weeti bimbi ko sangomar tamone yarde ɓira waɗa café mi waɗa ɗon golori yan hunkum le matin hara no tekki mi yaha mi sooda simi fala mbaɗa mburu simi fala mbatta mburu yo mewo to yomi yari mewo halla woni tranquille par ce que déjà ta sa yari mewo ayi gumu on hara no laaɓi no weeli a yare do anda en tout cas a yari café et puis no woodi ko andal nam fi o ɓira ɗo iɗa andi mi adduno 5 kilos oui mi addi 10 kilos mi exactement addi poti oy koye 170 grammes koye ko non woniri 20 grammes heɓi ke woni sachet oy koye yataka boutique soda sachet oy koye sachet mi oy fami ça c'est 100 francs ji ɗin sachet oy koye heɓi ke wow koye 20 grammes et 200 grammes et 400 grammes kadi nouvelle awa potiru 1 kilo ɗi annduɗa kadi sachet 1 kilo on madame fof tout est disponible a faami ka les matinal wow faami haray ko wattangol yili mouradu moƴƴuru Oui. par ce que ɓe essaye no ɓe ndaari si tawi woni jama o ngara yiiɗay lelli ɓe tawi awa No fewɗo marsude. ɗo armada wi molanagi kadi haray no garude ɗo on tuma noon tigi tigi on ara an on a woltata fi mewo non min on ɗo c'est fini ɗo joni Voilà. par ce que déjà milan andi guumewo ɓe addama goɗɗum mbawga goy adra noon lan humpa adra noon accu ɗon an kadi noon par ce que ala ni lan kadi humpingol andi ɗon ɗo ko woni woni probléme on adra déjà tal an faala siɓɓe men ɓen ma siɓɓe men ɓe ɓe tawa andi ɗum ɗo noon joni ɗum ɗo noon ko cadeau ma o ƴetti ton goy ayi non 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 Ko andi fuɗɗi mi ko piijugo mi wawata darugol moƴƴa par ce que no woodi piijugoɗe mi wawata supportude directeur ma falama welude loi o ala ɗon gokku ko mudditaka ɗon ala takkoma par ce que so ay goɗɗo mika ko rési ari ha ɗo mantani ke lamɓira ɗum ɗo hiɗo o sutaki ko min woni sutade kono probléme ala min kadi e si ɓuuri ɗon mi holle on goɗɗum andi noon ka sachet ummaga ɗuma to ko ɗum iwi ko ton woni mais adra sa danilan goɗɗude do ala kadi joɗinande No, mi ɗo par faale ce que ɗadde woni fi sangu maro on fanɗa mais noon adra gila ɗum ɗo fuɗɗi hiɗe wona wonde wadde haaju wona marɓe tawata hara en tout cas hiɓe wuuray kosam ɓe yeeya wona ɓe yeeyoɓe kosam est ce que noon haray nini hiɓe sodde ɗum ɗo moƴƴa iɗa andi oui sa yehi ko attino arde ko lanni oui taw jama o ndaru tawi qualité mum on no moƴƴi merci beaucoup a faami c'est ça joni noon oui ay hunde kala nde waɗata a essayay ndara si yimɓe ɓen tawi no par ce que siɗa hooli ko watta kon en fait a adda inna joni andi adra ko ɓe innata ko no woodi qualité no woodi pakoti voilà donc somi faami ko qualité sangomar vrai on ni no ɗum ɗo en fait gila ko andirɗen sangomar kon fof ko andirɗen matrance par ce que ko matrance woni entreprise on c'est vrai ko andirɗen ɓe kon fof ko pijji wonduɗe e qualité a faamine Oui. woni ka maaro woni ko ɓira woni ka ɓira maaroji ɗin façon ji ɗin ɗiɗi noon ko moƴƴi ɗin iɓe mari kadi
ko ɓe nata pack foot mayonnaise no ton Wow. moutarde no ton ayiye koye joni ɓawa to si tawi Adra donc somi faami ɗum ɗo ko pagayni nder ga. non attends donc en fait ça c'est autre chose quoi donc haray koye neten jama on Ok. yoɓe wattan yili andino musidɓe men ɓen le plus souvent Oui, iɗe yiɗi amitirgol ɓawa bara quand même. ko addirɗen ɗum ɗo yen hulluɗo o wona wasi au fait Ala e marsude. hari marsali Oui. koko marsi ha gasi wonɗen addude ɗo innen ɓe awa hino kono ko honɗum ɓurete yewtude musidal ɓen guinéen ɓen Nam Fouta. Adra. ayi ko maaro ɗo Oui, bara kon. ɓay en sutti iɗen andi ko ɗum woni nguure men au fait commerçant ɓe men ɓen grossiste ɓe ɓen demi gros ji ɗin Oui. yoɓe ƴettu numéro ji ɓe ɗin Nam. ɓe nodda ɓe anda haray clientèle maɓɓe ko ɓe woni suttinde ɓe kon ka boutique aji maɓɓe ka magasin ji maɓɓe wona ko woni yawde ha seeɗa daro Non. koko yonata Ay. a faami par ce que le plus souvent iɗa yiya yimɓe ɓen ɗo ka clientèle suttina on tigui seeɗa ya ha seeɗa tun waro yaynama ere mawɗo oya koya maaro ko yeynoɗa mi oya tuma est ce que no heddina mi waruno yiide kon on tuma o décourage ke Kono Adra layde kadi ko maro ɗo wona peeji kono ton par exemple gambe ɓe wolde fimu Bignona Ziguinchor par ce que ɗe waɗi ɗo e ɗon woɗɗa. non no woodi fayida sangomar ɗo yo baton kostude ɗo Oui. aray jama o lanci commande ji maɓɓe Ah, ok. yettade contenaire ji ɗiɗi tati nayyi joyi jeego a faami Oui. 20 30 tonnes a faami par ce Wow. que si bateau darike ɗon hande kadi tigi tigi on ko adunaru a faami Faami. si minnima bateau cippina e ɗo ha si heewi o tourna ɗo yaa guine fen ɗo bateau no dari Conakry donc aray koye jama on faamu wakkilo au fait ƴetta numéro ji ɓe ɗin Allez, vas-y. Annitinumi numéro o. bon Adresse. haray numéro ji ɗin ɗo Ouais. hande mi jonnayi on numéro ji tati e nder ɗi numéro ji tati no woodi wonɗo responsable fimon on Conakry Guinée Ok. gilandema Conakry ha Gérékore ha Kankan ha Labé Ouais. ha Leluma ha Sempete Quand même. ha Yemberen donc mi yettoramo Guinée on ɗo ɓay koɓe Guinée ɓe wonɗen adresse ude ma si ɗon faala kadi ƴetton kam après plus de 224 Oui. ɓe waɗa 626 25 80 85 626 25 80 85 ɗum ko wonɓe Guinée ɓen Ok. au fait 626 25 80 85 ɗon wonirɓe gilandema Conakry ha Yoomu ha Yembere a faami ha Fongolimbi tigi tigi on kala nodduɗo ɗon tigi tigi on aray o away famodirde e ɓeeɗo o anda ko honno e honno o guerdata fiyo heɓu o sango maɗa donc joni wonɓe nder Dakar ɗo ɓen e nder Sénégal on de fof ko o numéro ɗo ɓe noddata par ce que Adra kañum ko yo ar holla piiji ɗin kono charge ɓe prix ji ɓin anduɓe détail ji ɗin ko honno e honno guerdata ɓen ɗon kadi no toon ko ɓen woni on jonnude numéro ji mum ɗo Ok. haray ko 77 885 92 92 77 885 92 92 deuxième numéro ɗo on ko 77 710 83 63 Merci. 77 710 83 63 Ok. donc aray ko ɓeɗo woni son noddiɓe ɓe wolanayi on automatiquement ko honto ɓe orientay on kat tawata no ɓuuri on ɓattade ɗon si tawi ko on grossiste tawi ko on détaillant on tawi ko honno gueɗe ton ɓe wolana on ko honto yaha ton fi on wawu heɓude maaro kon hara sattali e mon pandi alaji noon kadi no woodi si ɗon faala e jet privé je naɓayɗe maaro no woodi Wow. Si tawi noon hara on tigi no Dakar ɗo hara ɓe Dakar ɗo goy mais hara no on tigi no ko suudu mum hino aami yehugol yahana est ce que himo wawi ɓe noddude ɓe livranamo kala ko faala au fait ɓeɗo noon ko entreprise wi jani guinni a faami ka livraison si ɓe orientima ɗo joni ɓe ennima haray si magasin kaarijo no jogui ɓen ka magasin ɗon ɓe wawi wolandema konno ɓe livrarema ouais. a faamine kono ɓeɗo ko ɓeɗo woni ka direction générale
ok a faami mi faami ko ɓe distribuata jonnata magasin ji ɗin jonna dépôt ji jani ɗin ko ɓeɗo d'accord a faami Ok. donc haray tigi on détaillant ɓe ɓen on tuma ma ɗum grossiste ɓe ɓen ma demi gros ɓen ko ɓen ɗon wolata fi livraison walla ɗum ɗo e ɗum ɗo ɗum ko yeeɗo sakuji ɗiɗi tati nayyi Ok. wolata fi ɗum na fi wola eɗo 5 conteneur ma 10 ma 20 awa onon rewɓe jombaɓe ɓen ay ɓe onon jombaka ɓe onon sukaɓe kadi wonɓe jombuɗe ɓen enen rewɓe ɓe jombaka ɓe par ce que mi tata hoore awa joni hara sangomar nder ton bandiji go no woodi ha joni joni ɗi jombali kono ɗi ñamay sangomar eyyi honɗum ndi goɗɗi ɗi no jombi goɗɗi kadi no jombi kono ha joni résultat waɗali ha joni ɗi pewali fewali kono eyyi min ɗom nami woli de awa rewɓe jombaɓe sukaɓe jombuɓe eɓe jombali ɓen e minen kadi jiwɓe ɓe jombali ɓen hiɗen wawi hatton jinde e ɗum ɗo eɗen duwa enen kadi ñamude ko maaro are sooden hande imagine haraɗa wonde e esiraɓe ma ko barabara ɓe duwa ñamude enen fulɓe ɓe hiɗen andi siɗe wonde e esiraɓe men ɓen en defantaɓe maaro cewko maaro na suɓete ko laaɓi pos ko loota tun ukka koɗo adra ha yiwɗa koɗo larreni ko woni ɗo kon par ce que mi yalɗo taw fus et puis sakkon kadi no woni en qualité da wawi defude futtiri bewndi ka ha moƴƴa mais adra mi anasi mi defta ko ɗo hara mi defe spécialement futti mi adda ko télé ɗo mi holla ɓe guumu on kadi ani min ɓay mi ñaami habbolan ok adda yo allez Sangomar donc haray ko kamɓe woni ni ɗon andi souvent ɓe are ɗo ɗum ɗo wonta deuxiéme fois on hiɓe arde ɗo iye mais c'est quoi ça ɗum ɗo fof ko anje adra wala nela ɗum ɗo lunette janɗe fi allah ko poset adra ko anje ɗum ɗon dey da sendudu e goto ndo ko kadoango ko Sangomar waɗani lankon vinaigre mi wata yaltinde ko woni ɗo ko parce que min komi defowo guerto e tew yaade marinage ici jiɗo jamalanni jalouse de et puis mayonnaise fof no ton ɗum ɗo fof ko Sangomar iwi adra ye min numa ina ka haala a falno de mettade ɗo mayonnaise o mi holla ɓe gu on mi wawi explique gol est-ce que ni la wawi adra ko no ɗum ɗo moƴƴinira adra ɗum ɗo ɗo wawi wadde hara melan sali fusno weeli sabuna imagine si a defi ɗo guerto ma ɗum tew a waɗi ɗum ɗo seeɗa o mayonnaise ɗo nder ton nana anino goloriyaji ɗi manki guiɗo anda de si ɗi manki ɓay anda ko jelu ka donc merci beaucoup quand même eɗo sutti ɗum ɗo fof vinaigre kadi no woodi hawru ɗon moutarde wow et puis dare moutarde ɗon et puis ɗum no woni trop classe adra ine to komi jeeyi carton o merci beaucoup jo joɗɗina takkan ɗon merci Sangomar merci joni joɗɗinan ɗon à côté ɗon par ce que mi yiɗa ɗum ɗo yaha ton o duylin ɗon no wawi wonde ɗo ɗum ɗo na probléme par ce que non Sangomar hande kadi ɗum ɗo ko waɗɗon ɗum ɗo ko fiwata mi yewtude en wonɗo o wonɗo quoi donc merci beaucoup Sangomar haray mi hendike cadeau on émission on folie musical on e Sangomar ko happoma cadre ɓe toni fima ɗo an kamɓe ka ne kono haray ɓe hatton jinaki ɗon par exemple wona deuxième femme ma troisième femme non ɗum ana min dara ton min dara ko hombo woni ton aray ambo sa kede ɓay min hara komi gollowo kono noon ko kilifaɓe tun woni ton kilifaɓe tun kono adra no wodi ton faalaɓe de troisiéme adra an kadi nag ade waɗa fannande adra namin dey wona min ɗo ni si tawi haray lan takko Sangomar haray no moƴƴi ha ɗon on ka ɗon dey tigi on
takko Sangomar ino ma takko Sangomar ko Sangomar are ɗo si andi yoɓi wowla mi arata ni tumi wolira kono somi misi a faamay watta ɗum andu madame maɓɓe aɗa ɗo yawoya ɗo ataka on andi joni min ko ayi komi yeeyo maɗo ka yeeyew ɗum ɗon mbeɗe sutti jam no marsude jamman ka no sodde moƴƴa noon mais merci Sangomar kadi mi weltanike on golle ɗen ko golle lapaɗe surtout kadi cadeau mo waɗan ɗo lan ɗon ko nomi hikkinta taw yeeso min ko adra on ɗo cadeau goye ma wonira ɗo moƴƴa joni noon ɗum ɗon gardu en tout cas oui adra asi ɗo ko wiyeten jama on oui par exemple communauté on ɗo c'est vrai que ɗi piiji ɗi yata ɗo fof no feƴƴude e ɗiya émission ji hara ko au fait wona émission ji men ɗin kadi na média ji men ɗin so yi ɓe décidi ɓe inni hara e tigi tigiri on adra mais watti piiji ɗin e disposition ma hara e communauté on kadi yo ɓurtu andude koko ɓe jeeyi a faami wona noon haray tawde ko mabunde tawde haray joni ɗo en maapike si tawi woni on wallitaki haray marsata kono mo kala koko mi wi kon si tawi kuto leydi memminama aasi innama yo leydi ndin kutodire mo kala yo ñoƴƴu ka woniri ɗon ko ɗum ɗon a faami ko ɗum ɗon ko musidɓe men ko frère ɓe men ɓe tawata franchement parler ko faala ɗen kon fof sen yaari e maɓɓe toon welanayi en fii haray wakkilo ɗen ɓay kadi wona ko boni ɓe woni en imposude quand même koko wondi e qualité koko wondi e mana koko jeyɗen haray tigi tigiri on komi toroto jama on fof koɓe ƴettu numéro ji ɗin ɓe nodda a faami ɓe commando façon ji no ɓe faalira noon fof responsable ɓe jogiiɓe ɗiɗo numéro ji ɓen son hewti e maɓɓe ɓe orientay on donc boutique ɓen iɗen andi ɓurɓe ɗuɗude yeeɓe boutique inneteɗo kala détailleɗo ko saare ɗo ko musidal men ngal woni détail kala ko ɓe yeeyi noon ka boutique ji maɓɓe ɓe holli carrément koko mari qualité par ce que koko boni imposé te inde kattinkari no ma impose a ɗum ɗo kono ko moƴƴi kon sa addi a exposi tum neɓata yimɓe ɓen wattana yiide mum exactement maximum on waɗay a faami haray en andiniɓe o produit ɗo haray ko produit ji wonduɗi e garantie kadi wona yahayɗi ha seeɗa waɗa rupture non a faami donc haray min innayon yo ƴettu numéro ji ɗin allez joni taranmi pour la dernière fois voilà joni tan numéro maɓɓe on kadi haray numéro ji ɗin tigi tigi on asi haray yoɓe wakkilo ɓe contacta responsable ɓe Sangomar ɓen donc ka numéro ji ɗi mi woni addude ɗo mo guine on haray ko plus 224 626 25 80 85 plus 224 626 25 80 85 ko ɗo woni mo guine on donc haray fiiɗi Sénégal gaɗin ko ka 77 885 92 92 ok voilà et deuxième numéro on 77 710 83 63 donc haray ɗiɗo sa hewti sa noddiɓe ɗo ko hay fus ko tawata aron kay faltade fi produit ji matrans wono Sangomar wono back foot wono au fait les matinales fo haray a humpitoto kala ko on tigi hatton jini ñameteji ko suudu voilà hiɓe jogiti wonduɗi e qualité e mana produit ji yaway ɗi péremude hara kadi no jilli par ce que hande ñameteji buy jille joni hara woɓɓe ɓe kata han suusirta ɗi ñamude ɗum ɗon ko qualité c'est du bon qualité déjà ɗum ɗo a ñaamay anda a ñaami a woni e jang imagine noon siko ceepu defata sooda ko ɗo parfumé on no woodi parfumé no parfumé bara on kadi no woodi honno matinal on kadi ɗo ittirno faalira ɗo wonno woodi par ce que ɗen andi joni ko haajuji buyno defude wona maaro bara kon waɗa maafe hara paɗɗen andi hara moko baaɓe no heewi ton ko maaro bara ɓe ɓurta ñamde hara koɗo mi propose on koɗo ono waɗa ɓe haaju ɓen bara on haray are sooden no parfumé on ɓira on duylin on tututu mayonnaise en fait kala ko debbo yonɗo jombaɗo mo jombaka par ce que no woodi rewɓe ɓe jombaka mi hara ɓe yoni fus mankada ko cuuɗi maɓɓe onon kadi ɗo wawi wadde o min musidɓe men ɓen kadi ka restaurant ji
Dawai maaroji marɗi qualité ɗi tawata au fait no itti wodi maaro ko ittu ko no wodi ko itta way no wodi a faami donc maaro ittu ko hara sa soodi ɗum wana ya yaw suɓa pandi non fayda suɓa feccere sa kon fof taw si fuɗɗoɗa defude si fuɗɗoɗa defɗaɗa décrasé ke donc ara wattan yili e sango maron ok siko ka 50 kilos siko ka 25 kilos merci donc ara ino woodi quantité mo tawata wana yaha ara mema itton ala ton clientèle ɓe maɓɓe ɓen kaɓe sutti ɗon koɓe jogo ɗon ha sarta ke lanni par ce que wana ko woni yanude joni koko iri yeyo onon kadi fulɓe ɓe wonɓe ko butikaji siɗo mari musidɓe ɓe tawata hara kadi ɓe hattonjinayi mum woni noon pullo woni hina pullo Sangomar no ɗo fi fop mbimi e mbimami donc wona o saku ɓira ɗo kadi ɗo wawi haɓɓude hay oɗo so soodi oɗo par exemple ɗo haɓɓirto meji heddiɗi 100 francs 200 ɗum ɗo foof kadi ɗo wawi arde tanton changement ndaron kono noon milan anti min e addra min artaɗo min wolano min jonnon ɗo résultat ji kadi tawata memay talaga de donc addra yoɓe yoɓe sooda yoɓe waɗa commande ji maɓɓe ɗi yoɓe yoɓe sutena e gersindirta lanni kadi ko télévision dari ɗen iɗen wolde andi numéro téléphone no woodi no woodi ɗo jooɗi sa wolni ɗo goɗɗo ndaaro yo tawi wona ɗum o noddete ɗo janggo atake Sangomar guiɗo hokka ɗo musique Sangomar spécialement fi Sangomar okka parce que ande je suis très contente parce que o kaduwan ɗo no andi de a wayray yawde non mi seedi min hari mi adra hari mi tampi duylin e o mahe dura easy on parce que ɗa andi déjà on ɗo son an kadi no yaade Sangomar ɗo net dédicace spécialement fi Sangomar let's go
donc kanko mi hokkiɓe ɗo équipe Sangomar on 100% dédicace fi maɓɓe donc wona o julin ɗo kadi addara jakka no woodi ñano no woodi hawruɗo andi noon goy Sangomar on ɓe hokkuɗa dédicace mi hokki fop équipe o fop équipe on fop tout sodoɓe ɓen kadi mi hokkiɓe dédicace faalaɓe soduɓe ɓen kadi mi hokkiɓe dédicace donc hatta kadi haɗa ɗo wawi accitude kadi hakkil pour en cas de cas kadi à tout moment man munna def samay fem donc haray hewti ko min wayni taw ɗo andi émission ngan on donc c'est tous les samedis à partir de 21h sur Jama TV donc wona no wowiri noon mais ɗon andi wona Sangomar mi sila wolde fi maɓɓe hara lan woni lan welti par ce que ɗa andi ñamete koko tagaɗo taw fuɗɗorto c'est à dire image on tigi on respect mo on tigi mari on qualité ji on tigi ɗin andi wo adra hiɗa yeeya goɗɗum hara ala teddungal yimɓeɓe ko sabu ɗum ɗon hésitata wattata ɗiɗi tati mais siɗa wondi e teddungal ko watta ko no laaɓi no laba ɓerde man no nande ko yeyata kon jama waɗanta e ɗiɗi aw ko ɗum adduɗa ɗo donc si tawi kadi surtout ɓe yeehi ha ɓe heeɓi confiance ɓene adra wallumen no ɗum ɗo yeyata ko communauté par ce que ɓe yiri adra woni ko tawata haray hakkille maɓɓe kino waali donc mi dañƴini kadi adra waɗiri no haniri noon o explique ni on nande wotere nande laabi ɗiɗi hare noon hewti komin wayni totto adra dernier moment on fi Sangomar bon aray komi wawi innude kafoli musical aɗa artoya yontere ande kadi adra andi no newata min haray joni mi watti voyage ude par ce que ɗum tunno wawi naɓude komi faala e si yaari ni haray nono ko tekkere nden ni dongal ngal no arde e adra wolu kadi sela jaɓi aray ko ɓurtugol tun andintingol jama on yoɓe contacte ɓe le plus rapidement possible ka numéro ji ɗi jonnuɗen ɗo aasi oui aray au fait ɓe ɓuuray ɗon heɓude renseignement ji ɗi tawata ɗin enen ga en wawali jonnirde merci a faami donc ka 77 885 92 92 merci adra ka 77 710 83 63 merci beaucoup donc haray yoɓe contacte ɓe andinemɓe kadi haray o les matinal ɗo sachet ji hedditiɗɗi wawi wadde disponible a faami oui. wano haray sachet 20 grammes donc 400 grammes oui. 1 kilogramme et puis voilà et 5 kilogrammes 10 kilogrammes ɗum ɗon fof pareil no waɗi disponible donc e poti woyi koye 170 grammes koye kadi waɗi disponible donc tigui tigui on woto hay fus mapping o ko produit ji marɗi qualité ara wona sooda hande périma janggo non a faami donc avec matrance Sangomar les matinales pack foot piji ɗin fof pareil are ga no ga donc folie musicale c'est la wolde fi Sangomar hara la woni très content la woni fier non jango di jango dimas fala testude go ndara sida wawi adra hay mi ko mi yeto ko parce que dan déjà ko mi yew futti ko do hara lan hattonjine ko do okay kono minno mi waɗay ko hedjiɓe woni wadde ko mi déplace o mi yaha ma mi nodda ɗi numéro ji ɗi jonnuɗa ɗo fi yo mi andu tigi tigi ko honno mi yaata mi heɓira ko ɗo mi sooda par ce que lan hattonjini an kadi yeyoɓe ɗande minen yeyoɓe restaurant o donc haray hara minen hattonjini e majji yontere hande kadi en haroye si Allah jaɓi merci beaucoup merci nan mi weltani kema mi wotu o ta hawtude taw parce que daro ɗon hara mi darata la woni en l'aise la woni tranquille no mi wayni to parce que gout Sangomar on tan no welde la merci beaucoup on men darde entraide Jama TV ko pasame Facebook woni ko télé ji kadi merci beaucoup équipe Sangomar et Sangomar ɓe fop mon en tout cas qualité ji ɗi min mi wawi confirmude c'est de bonne qualité adra aussi la même chose kala ko debbo hatton jinni e nder wañi boutiqueɓe ɓen yeyoɓe café ɓen ko hoore lawol ni wana ko pousse hay onon kadi o ɓira ɗo hiɗon hatton jinni parce que fop on jillidira e mum are sodon watta lannu merci beaucoup Guido Jamma toute l'équipe aussi de Jama TV merci me weltani ko moƴƴa no haare c'est tous les samedis à partir de 21h sur Jama TV o inni no wo yontere kadi hande kadi o hewti mais no lan andi no cette fois-ci kadi ko goɗɗum go Guido dédication no okkantala wonɓe darde ɗo ɓen wonɓe lan darde ɗo en traite
Gassi Okanambe ko kudao c'est bon ko wadao et merci beaucoup ciao ciao gros bisous on va y aller.